Bia Kamal ka Nuer online TV channel to kon keler mi be kona link na me update ka kwiko radan en chetwork kam SPLM ken SSPDF re wish ka Pagaak kan wale bana jo me bana jelinga gwa ka do badana shay no ngaje manan che lan manan shore laran tama chete ka sam development to goro de link ka kwiko ran chetwork ka Pagaak ken kono nyam chet ka men ngayen no en wolen ya tej mi jira ma jidit goro no be subscribe kabi notification bell bije twany dungno me jira mate tenewon goran je en go jender charde ja kweng pin der do der ya gor mate me der correct bade ja gor pin bo me cha jalat ka do mo dong chejen so na mo der we kaye am banaling e update ka kwikor dana ci tok chana jeling no na me shak cha ka matin na me ko me Ethiopia men te ka border ci kume SSPDF she federal tin kono te ka border kel ke kume men kap lare chene dial chaga dwaj mai ka jawdana shalat agenda na gorno banyo ka yekel bana me yo bana je nyok mi kone ka do badana ci tok je ko ngayne je gwan go kor en walle chala do jen ci kor she beje long ka do badan en ci dor to ka je kenyam wa ko je en wo dong dare ben mon Ethiopia ko gane ko na nyen kan mon dung South Sudan du na wo ci kume SSPDF ci kan mun den ci kan bel ci ka bene ka pon border ka dung Ethiopia cha chula den wo ci kan ri kondin ka border kan dial ci kan ga joj ci kan ga dwaj ma jen gwada dan en bark ko laratin la district chief administrator would shall ka talk mongshol ka jo dan shalat ka ki kwar en chaber cha lermu ga cha no ngwasa me ka kwida en mo je dan gorbe nyoga yekel en jo mem banyo ga yekel ki kwar dan shall ka talk mongshol men shala do shaber ki sha jo re shaling mandan no sha jaber kume SSPDF gwada dan en ci SSPDF ka Pagaak ci kan me ken ci kan ka lon ka border gwada dan to federal tin kel ka ko district dung lare men chal ka tok mongchol cha kan dial dwaj mach cha ka joju kubri ka Pagaak SSPDF kamandana chalat ko cha ka wode ti didalong ajen gwaza danan bar ka tok mongchol tin ko rai cha kulat gwasa me kamandana chejek chala do tok mongchol antama cha do danan chipek poinde men cha je ber ka je chala no cha je kamrar apol poinde jare dual wal role Ethiopia ka do brana chalat ka je wa telengu bardana sha bere wa pole chinetin kontin tie ka je chikan jo me chikan lat ka kuje moman bana ko lat gwasa me gwada dana to korten wa to ka Pagaak en Pagaak gwada dana che toktin dor en shal ke yambure ka Pagaak ajen gwada dan to ogri ka motin dor mishal ke inyob men kot to yir ka jeko ajen danan shalat bet tour de beje nyaga yekel en gwada danan ci korme to oktin shirga men ngai kone men biya kulen gwasa me wa men chibech woji kan ga joja meni kume Ethiopia ka border ka tel ka korke kume Ethiopia ajen menen yena man tama shako bar amani federal ke din content role Ethiopia ka border dun kurgang wa shaka long match kume SSPDF ala kume kirma yadit chana name chana jamenen name ajen wuja dan en cha displacement wale kume kirma yadit ke SSPDF shirka men chaje nywaka yakel ne ka kor gwada dan antem bana dor dan ente Pagaak tin ke gwada ante SSPDF tin name ejen bridge ke kubri de yen nen gwad name yerme chala jeko wa kur che benete ka gwad mishal kay nyander somewhere wajen gwada nan chicken me chicken ka long ne content role Ethiopia wajen chal ke lare district kule la border ke kay dung Ethiopia ken SSP ken South Sudan chana gwada dan en to kume dung SSPDF teten chana jamenen neme ejen gwada dan to kume SSPDF teten neme ejen doren ka Pagaak mi jen wi gwada me dong dere bijek tege tene me gwada me la besden bes SSPDF gwada meni ela tiaren yala di ne jename chimnen jename ne jen tiaren yale mela ren yala kane nyurtin re duaran shalke Pagaak an wala mi chikor che to korun wang gwad mi shiken SPLM mai go shiken ga makten ga jawdan shalat wa shik jien area kane me kire duar me ka Pagaak gwad me shiken ben na gwa jay kubri yene wa shiken na tiken ga mak somewhere around here take ga dorm to gwad me
dio jami jen nyop man kodana mo wala yambur wala ngu but chalan jenu jen gwada dana dong de kor moder twokten lo kor twok ka jen gwada te ke yere ke gwada te ke jenana ko mi jini wi gwada me na mene de tele jen to ngwande ten so kor be yik twok en gwada me te yere ne ko jen te ke jen to ngwanda jen gwada dana twok korten ka jo dana chalat wa kor me che twogo che bene ka mun Ethiopia kana mo wa cha jenok no bi bineti to wido dien bi ka border bi kene cross chajo mo chaja kwen wa du bran jiken border cross ka je ajen muku berlenung chako ber mani lare district chief administrator wude shalka twog mongshol ajen dana shaber railroad Ethiopia amrai konani kan kono ka kuma SPLM mayo kene kuma SSPDF quick conman la rode ke quidien ko tel statement michigan release gwan dangro michigan statement chicken release dene janyok kami lat kona dundo antama telecom information merong katin koni kan ka lat ban men chalar kon gwada me ler dana jere rol Ethiopia ko do badanan shikur mo to gaje ka shabo do reme menen kondul kame chaje yuhan match kume SSPDF kene dial kona te ka border chala do shaka displace ka rol Ethiopia manan shigoten ne ma chalar no shagwa ko ne me there regional war ki conflict there je create la jiso Sudan de ken peg mundian mete ka kormle roda chajo mo chaja kwene nono duno mente thin o shilara district cha botte jek kanane ko kiende kan lade no chika body ken ga jek ba are ko dana cha togon wale kam spele ayu ken kume SSPDF kaman cha kullat gwasa me netin konen tiega border chala do ken ne konten la SSPDF ke jang wate ga border chiglo ka border in ken ka bere wujin gwada me ko do bana chalat ba chika na displace committee ndiri konen ken ga dwaj ko doy ken ga na gwada dana tinatin chajo mo chaja kwen mi kono jen kon mi chikor che ko to gwasa me di nen ka jen titi ka ga ti ko na me de jen yer je ko mi chi wujien ni ko na nang nial de kon wuje shal ka me joko de kon be jingnu kicheme na me e joko dung South Sudan na me e joko Ethiopia so mi kon joko South Sudan gwata me joko wate ne kume SSPDF ten shika ji SPLM wa ji SPLM jen gwada antik ten gwada mi ka border men tiek ke Pagaak shikamen chalar gene won maybe somewhere around here don't jen gwada antik ten chika dora me kana dor ko kiena ti ki dorin meten won amone so cha guja gwaba no ngumle roda but kursha roda laran wale ka kurmo she deal long ka border gwada me jen gwada na che kursha twokten so jen joda na gore no de nyoga yekel jin ramadan gu gwas me medong take minga ji kamenan shora la der information der ka garping gwas mo ko de ga jek der comment ko de jo andana le roda man tok de je kula ngaj de je kula share kaneten konding gwech ka le gwada mene de je kula ngaj korji to wale kam SPLM ken SSPDF si kamal krodian so beje nyok malar je tela halati tinyen wale ne konen chala do shi koter kume SSPDF ken kume SPLM ala SSPDF chala do ken shaga mu ke den midin mi genre we ka juba chikan shugor no bi ke kume SPLM bi ken destroy en gwadmo ki bi ken jo chikan goro no betiek ke Pagaak ka jo dana cha kwen ke je ko chaje tanin tongami ka kirma yadi den no tel ram gor ke ka border milaran SPLM gor ke ni SSPDF karwade en gwadmo kini de kon shunkel ke kirma yadi chitkamen shalinga no take hostile countries ek non hostile muluno wate ke neti loka tila Nuer loka kana Nuer noka kan Nuer kon loka kan Nuer kontin ci chunkel ke jang Nuer kon noka kan Nuer kontin chunkel ke jang ajene sha kula ling awama wut te pinjane ke kujamo wa shi hostile ka katin kon shalat awajene non hostile ki friendly an mutuoge chagu jeno gwad me tin to style tikitin ko style kanitin content chunkel ke Dr. Machar ki ke kuma SPLM ki enerametic resistant ke jang alo shi gorno medica jang baji mat quickkel kanitin content chal ke GIO ko jen dana shanen gwade shi lumoro Dr. Lumoro charaitin gwade lara lerten kangai kono bon tema tiral medite tire which ke juba ka jen kwira je monen go cha Nuer sha ka level te ke hostile ke non hostile ki friendly and unfriendly ki bad Nuer kene gunwer cha jo mo me che jala cha jaluk netin kono kele kirma yadi tila Nuer alat kenen go de Dr. Lumoro de je watch
re kwarka da ka jawo dana shalat ngode tele information mission ben kan kirma yadi tele statement mission me ko dong baje wuch ka kwi ka manana shalat nyok ne den content shal ke nuer den content re wiki jubaten sharo dol ko de kan wuri shal ka dr lumuro de kan wuch kwarka de ko nuer shaka larin mi je ke nuer shaka dak chaga nyok mi ku de ka derbo nuer tin ko ken chaga jogo no me shana nak nasser bukana ke chemically ka cluster bomb ke incendiary chemical kume SSPDF kene kumu Uganda kat kanin ga condemn made yen bu condemn na ramoro ni jen ka togdomo kene den convertin content jogo jen en woro ni ka tin tie ka de shit ka Michael Makwelwes shit ka Paul nang shit ka wude shal ka Cholton Balok nyok mo kon kan werte gnore bate te tetten ka kan ka condemn ngum mi be kan yen wude yen bu condemn tama ka bu right ni jen alo spokesperson jen shi Ramadan en gore ka shi Ramadan laro ya latke joko ni je ko ran jen spokesperson pe ka wacha jugo len na me ki len na me be shulat jen ta danan an ladija ka je so ko kuje mo shi aje de so shi aje de jogno baje nan ka biya nan ka court ka dwal yen ka kirma yadit ke Michael Makwelwet dwal yen bo ka ne diala ko kene content tila jang tin nakan warni shanga war kana shang cheta mo la kana bok shanen chana sar chaje dek sha ulang ba chaje dek kan wode tin war content yake juba chikana condemn na ka mena gat ken ka tera malat kana de kanu condemn nugut mroyni jeno ka tukrara dieno ne so ne me jena dana de yene ling korji to re wi ka Pagaak chala don kam SPLM ayo kene kuma SSPDF ke order me bene ka kima yadi den wo ba SPLM ayo ba je wi ka border gwanne kendial chit kamen ci kana lat re wi ka nasar ci kana lat ka ulang ka lat kana tama re wi ka Pagaak ne me jen jawo dana gore de nywa yakel gore bi nywa ne ko ken ane biate ka ma chuje pero jeno be subscribe ki bi notification bell buje twine comment ler meche baraj ba chachi ba kaji anyok ma mi jira mala give a top der give der to bo gwazmo cause free they support der jeto bene biata kamal bye bye